Mnogi zameraju reality veteranki dvostruke aršine, prevare i javno poniženje koje Anita Stanojević priredila svoj još uvijek zakonitoj ženi Jovani Tomić Matori, uzburkale sve i podelila region. Dolazak Anđela Rankovića dodatno je pogoršao njihov odnos jer se Anita upustila u flert sa Jovaninim bivšim drugom i još više je ponizila. Mnogi ova situacija podsjetila na upravo prvu sezonu realitija Zadruga kada je Slobodan Radanović svoju tadašnju suprugu Kiju Kockar prevario salonom Đegani. Mnogo vremena je prošlo od tada, ali verni pratioci realitija naišli su na video snimak koji pokazuju da je upravo Matora bila jedna od učesnica koja se najviše zalaže za vezu Olune Slobe, pa je ovako govorila: "Došla je ovdje do propasti vezu," rekla je Matora. "Ne, došla je da bi pokazala šta je karma. Svaki dan ću morati to da gledam i da trpim i ćutim," rekla je Luna. "Zašto bre? Sedi kod kuće ako se već dečko popio po tebi, ako razmišljaš kao žena. Doživjela si javni blam i javno te muž ostavio i još dolaziš njemu, ne razumem," rekla je Matora, da bi sličan scenario osetila na svojoj koži, samo što je ovaj put govorila drugačije. "Šta treba da dolazim u emisiju, slušam pitanje za Anđela pa pitanje za Anitu. Hoćete da me naterate, da izgubim sve pare i još da me gledate? Imate još hrabrosti da me pljujete i olajavate? Svako ko te je podržao sinoć, mu mamu maminu. Tako neka mu rade kod kuće sa sestrama. I meni je jako smešno, ajmo jedan aplauz," govorila je Kija.